बाक्सानि खारिजा बिजनीनि बारापेटा गामिनि सासे फाइखि जवाननि बाखनायथाव खामानि। बिमा हादर सिबिनायजों समानै मावलांदों आबाद जांख्रिथाय। फाइखि जवाननि मुङा पुर्बकान्त बर'। उन्दैनिफ्रायनो सिमां दंमोन बिमा हादरखौ सिबिनायनि। गावनि सिमांखौ जाफुंसार खालामदों पुर्बकान्त बर'नि सिमाङा। गोबाव सम 22 बोसोर बिमा हादरखौ सिबिबोनायजों समान समानै गावनि न'आव आबाद मावदों बिथां बर'आ। बिमा हादर सिबिनायजों समानै सुटिनि समखौ गावनि फोथाराव समखौ ओरैनो नागारहरालासे मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे आबाद मावनानै दिन्थिदों। मा गैया पुर्बकान्त बर'नि फोथाराव? नारें खाजि, फाथै, गय, थालिर, समफ्राम, बाउन्डारि बेसेन गोसा बिफां बायदि बायदि बागान गायनानै आदर्श सुबुं जादों। नमस्कार, मोर नाम पुर्बकान्त बर'। मोर गाँव डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, गाँव बारापेटा। मैं आसाम राइफলত 22 বছৰে কৰ্মৰত জড়িত আছোঁ। আৰু মোৰ এটা সপোন আছিলে কি সৰুৰ পৰাই বাগান এটা বনোৱাৰ। এতিয়া 6-7 বছৰ ধৰি মই বাগানত জড়িত আছোঁ। মোৰ এই বাগানত লেবু টেঙা আছে, তামোল গছ আছে। তামোল গছৰ লগত কিছুমান তামোল গছৰ লগত পাণ গছো আছে, পাণ লগাইছোঁ। আৰু তামোল গছৰ লগতে মোৰ বাউণ্ডাৰীত মই কিছুমান মূল্যৱান গছ ৰুইছোঁ, যেনেকুৱা কি বুলি কয় শাল গছ, তাৰপিছত মালয়েছিয়া শাল, মেহেকনি, তাৰপিছত কল ৰুইছোঁ বাউণ্ডাৰীত। আৰু তাৰ লগতে মধুৰিআম আছে। আৰু ছুটীত যেতিয়া আহোঁ মই অনাই বনাই নুঘূৰি মই বাগানতে জড়িত থাকোঁ। আৰু বাগানত সোমাই মোৰ খুব ভাল লাগে। যেনেকুৱা বাগানত সোমোৱাৰ পিছত যেনেকুৱা তামোল গছবিলাক যেনেকৈ লহপহকৈ বাঢ়ি আহিছে, সেইবিলাক দেখিলে মোৰ মনটো খুব ভাল লাগে। ইয়াৰ লগতে যেনেকুৱা লেবু গছবোৰ আছে, লেবু গছৰ যেনেকুৱা প্ৰত্যেক আগত যেনেকুৱা মানে ফুলৰ লগত যেনেকৈ মানে ফলবিলাক আহি আছে, এইবিলাক চাই খুব মনটো ভাল লাগে। পাক্কা পৰে। মই যেনেকৈ তাত কৰ্মৰত থাকোঁ, কৰ্মৰতৰ লগতে মোৰ এনে গাঁৱত লগ বন্ধু আৰু ইয়াৰ লগত বাগানৰ কথাও মনত পৰে। কেনেকৈ কি কৰি আছে এইবিলাক মনত পৰি থাকে। আৰু মই বৰ্তমান মণিপুৰত আছোঁ। মণিপুৰ কাকচিঙত আছোঁ। মই সৰুৰ পৰাই মোৰ দেশ মাতৃক সেৱা কৰা এটা হেৰি আছিলে, মোৰ মনত লক্ষ্য আছিলে। ইয়াৰ লগতে আৰু দেশ মাতৃক সেৱা কৰাৰ লগতে খেতি বাতিৰ লগত জড়িত থকাৰ এটা মোৰ মনত এটা সপোন আছিলে। এই সপোনবোৰ এতিয়া মোৰ মানৱ লক্ষ্যত উপনীত হৈ আছে। মই ইয়াত বৰ্তমান 3 বিঘা মাটিত এতিয়া আছে। আৰু বাগানটো মই বঢ়াম বুলি মই ভাবি আছোঁ। মই এতিয়া 22 বছৰ মই চাকৰি হৈ গ'ল, ৰানিঙত আছে। এতিয়া মই ভাবিছোঁ কি হয় এইটো এই বছৰৰ ভিতৰতে মই ভলণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট অহাৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ আৰু কি। মই বৰ্তমান 45 ডেজত ছুটি আহিছোঁ। এতিয়া 1 মাহ অতিবাহিত হৈ গ'ল আছে। थुनलाइयारि बिथिङाव फिन गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बिटिआर सोरखारा। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खुंजानो थांगासिनो 3थि थुनलाइयारि फोरबो। सोलिफु जानुवारि दाननि फैगौ 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन 3थि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिवल एबा 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआरनि गाहाय राजथावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों 3थि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिवलखौ। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि खना खनला
थानाय हारि हारिसाफोरनि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो हादरफोरनिफ्रायबो गोबां मुंदांखा लिरगिरि थुनलाइगिरि सोलोंथाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन। थुनलाइ मुलुगखौ दावगाहोनो हादरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि राव थुनलाइखौ सोराङाव लाबोनो मुलुगनाङै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय खाबुनि गेजेरजों गाव गावनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिहोलायनाय रायलायलायनाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे जौसां खालामनानै होनायजों लोगोसे गोजोन अनलायनाय गोरोबलायनाय फोथायलायनायनि मोन्थोरखौ लानानै खुंनो लानाय बे 3थि थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लाफैनो हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो बयखौबो खावलायदों खुंफुं आफादा।